Mwanjo muri no gosemeri kwanira ni gwenda tutwara muragoba omuya hanene kero endete gutwara weekend ere entoera rumwa nyumba mwa gabu hane kinga kichini gukwara ne SMS eto ya mangana Amayia Chinsa Isato cyabono botugeri ngomanyi narari twagosangira kuri ya kete gukabone kuri jinse mwenye cyenze kurusugusu iri yanyimo cyamo nabasongo no kuboli kwane kunyara ko bamuna intwe goikamwe nyurana nabakwenda gutubwate sensemeri mitanda tonyora senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News baiga sensemeri ya YouTube nabako tonyora Ndizi TV News baigo nabako to tweet @Ndizi TV News baigo nabako tumekerengel kya wetrase namba eyirase skini yao igorabu nabako tumira uchumbe yao wetrase enambe yono kuboli kwane na otoerere obenanje guikomwere ningumanyi ayomo na mange buna siasa ngakia korakari tugira rero nande narali SMS yetu ya mangana mayigo tosuka buna botambere dariane Brighton Makoli. Hoya konkonya sensemeri yomonu bwebi manyiririo nigakuru kwa choshu ahuta keroto kwenda kuikasa mangana itama ya Chinsa cyabono butuko nigobono mubunge obonchali baiveru mekanyarega kwegera na gotabona nere no ale asekemirano kyobo chumbe asebunge ya bonchali asomwako yoiga nigateberuna nere nigaochukurwanere kiruge kyo anene kerali getiko chiko ira oburayi obo ekero airete oburayi ko bwatakana no gosira kwa oro yoka kunde bono nigateberana chinga kichaye cyo chukweguribaga na koleta monjeri asebunge ya bonjali. Sisi vijana tumejipanga na mimi kama mheshimiwa Imeke. Sasa ni kuenda ground, tuangalie watu wetu, tufanye kazi. Na mimi bado niko katika kinyang'anyiro ya Bonchari ya August 2022. Ase Kisi na Nyamira ninje ndo mbunge Njebieka ase chama cha ODM. Mimi ningependa kuambia watu wetu Bonchari mbono naswa tina koragasi igonta temonge chance nkoregasi ekinangere kya begetu koti gegarato burukani tijikabere on 22nd ti order sia begetu ebo commissioner begetu ya CDF ta koregasi njarusi wororo ekine ki orders sia begetu jarusi wo bono once next week ngoyato ko tibasari abana bonspi bare from Fonech University ko batore chipesa from the CDF kit. Maiga ayaba menyikuru senseme ya bonjali kwemurungania na gateabuno mochumbo yobo baiverimeke niganyarika ko baombi na gotakora magenda senseme yuni go bono imeke asichinga kije chanyarika kwegera na gateabuna igendo kirira taraleta magenda senseme ini elina nigarwarete boige nankialenga se koti kikirira magenda kwirana maiga kunende nigobona atebuna nigachire nandingene ya chukwena kebuna ngokorara magenda ase enseme yibono nigatebuna ere nigerure gochukoba konya banjali boiga saba sabirana banyare kumusira ikiagera nigabwate amaroro yo kwimokereria bonchali igoro je na bo murwaire for time anje je ground ba rese na ruara sana baka ngairusi ko ruarigo lakini abere byango wakero munanya sambya mono igoti gatoba abantu aminto ODM ngoro story serikali ya 2022 kuru August 9 manifesto ya aneli na tebete kurwa 2021 abero amangana development amangana cottage industry ejibaba kwanera toto tabia wanchalinga manifesto na ruete 6 point na ruete bado nyinga ndere na ande gongo saba gepindi ko mai tenkiarge kiane omonsikenya gosira oro yo kane kialenge ngaso imekomokonya na ende ro dinga kialire igontagete abanchali bangeta muyanere fresh inso ali nkoregasi nkora bando onya after 5 years nkoregasi buya bande ngo imeke genda ngo tumoke gatochoro monto monga Ekera matemo manena robereri guchokerekana egochake ikendi nigobona abebuli banyande bagosemiwa na gosegetuna banyare bakwa borokiwa chinga kichinyororo andene bali bataraika skuru okwana nigetaseni Ndizi TV omunya kerobo gwekyombe gya kesha kurwase sub county ya Marani Amosi Maroli nigobona nyaka hote abuna nigobako nigogochana kwanyare gokonekiwa asaborokiwa bande gwikabona bataraika skuru nigobono aboliri abebuli nabagwatani begisemi goikerania ilikwene kimena borokiungo ikabara jiskuru baigo mugwasiri bwikisem Professor George Magoa litukole rero ekerale gutara jiskuru anene ebirasi biri bya CBC ni ganyaka gote ababuna abayiboli mbanyara bagotegerera amangana ao kurwasa abantu bande anene bali bali getiko chikoibera amatem kulende banyara bagotegerera kiriya serikali egokwana. We are concerned as a sub county. We want to urge our parents that they ensure that their children are in school during this time. This is the last time when we are preparing them.
And there could be many challenges out there which we want the students, all these candidates, to avoid. Many of these candidates were affected by the COVID pandemic last year. You know, they were out for a whole year. And therefore, psychologically and partly, the academic programs were disrupted. And therefore, that's why we want them to be in school throughout until the last day when the examination will kick off. And even during the examination time, we want them to be in school. They observe the rules and regulations governing this exam. This year, I've received 115 candidates. And this is actually the smallest number this school has posted since 2015, because we have always been presenting candidates in the range of 200 to 150. Well, coverage of the syllabus, it's really a challenge because the time set for the terms have been condensed so much, so that covering the syllabus has been really a challenge. No leakage in that exam, even though the usual cartels who use this as an industry to make money from desperate parents and children have started. But I think they should listen to what we are telling them. Kiama gyo ODM ni gobono kiara ribene gochiko mwago sekumwanjero muraiwe kiama gyo ODM Raila Odinga gochiko kibendera ye kiama ekyo anene kerobandete gukwana no gosikoroberie kubwatania obwamo bwa sirimio ra mocho gukwana ritukurarero ekeroba ikerana asomusangano bwe kiama ekyo ni gobono bateabuna bagochiko mosira Raila irikwena kibunanko baro murayo gatano asensitu ya Kenya uno muri kyoito Kevin aikirana senseme yino gutwaraniria roboti rokubwatia Kerama tukagendrete kuminyoka gochia sobo chorio bone bu mwoko yoiga nigo ya rokanire ngomorai wiki amagi ODM Raila Odinga agendrete gosirwa gochikoba omorai wense aya niga ine kigwa asomo yego korekana segetigia kasarane asacho rwa gochikoiru kebende. On behalf of NEB and as the returning officer for the elections of the ODM presidential nominations, I therefore wish to announce to the National Delegates Conference that the Right Honorable Raila Amolo Odinga is the only candidate we have to present to NDC for nomination to the position of ODM presidential candidate for the 2022 general elections. Airaniga anchirana manganayo asak ba kirangambia mono na kuria ira yo gochikoreta moncheria imeyense ya Kenya ekero aranyare gochikochorwa. Hapa leo nyinyi mmeamua kuniteua kubeba bendera ya chama chetu katika kinyang'anyiro ambayo inakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Pale mbele tutakwenda kung'ang'ana na wale wengine. Nataka kutoa shukrani wa dhati kwenu kuniteua kama candidate wenu. Kati ya barai baikirana nigo baokoboko omo bwa azimio la umoja wetu ni ule ambao kila mmoja amesema Kenya izidi kuendelea, Kenya izidi kupata manufaa ya uongozi bora, Kenya watu wote wanasikizana, Kenya kusiwe na chuki ambayo haina maana, Kenya izuie wale ambao wana matusi kama wanaoka. We are very clear. Rais Kenyatta anataka kuacha taifa ambalo limeshikamana. Rais Kenyatta anataka kila mmoja wa Wakenya wakiwa pamoja na mzee wetu Raila Odinga wafurahie kuwa Wakenya. Ninasema hongera kwa nyinyi wana ODM for holding the National Delegates Conference na kuchagua ndugu wetu Raila Amolo Odinga akuwe rais wenyu kwa huko juu. Tumetenda tukiwa pamoja na huyu mzee wangu hii miaka 4 yazidi ile yote tulikuwa tumefanya huko.